Katamuan, Miyerkules, 27 ning karaniwan a panahon. Pakiabetala po king kakatang banal na misa, para king kapasalamatan ng Lito and Lori Safanta, Marlon, Joyce, and Ira Takdol, para king kapasalamatan king Aldoning Kebaitan, Carol Ronquillo, Gala Ramos, Simus Bustos, Alex Noy Apigo, para king personal kayaduhanan ng Doris Tumpalan, Ronald and Christina Limpin, Jay Cortez, Giancarlo Tubig, Christine Sotelo, Christine and Tristar Soto, Agnes David and family, Mark and Michelle Rivera, Herminio Lynette Nukum and family, Bernie Baby Hanson and family, Phil Janet Castro and family, Eleanor Ventura, Jeremy Robes, Arman and Mariette Nang, Rosana Reyes, Jimmy and Inday Santo Domingo, Patrick and Sarah Gokwinko, Alvin Laizon, Parking Malagwang Kapaldanan ng May Malapitan, Father Raul C. De Los Santos, Daisy Yaplito, Michelle Rivera, Jocelyn David, Ron Ingersol, Clarita Sonora, Gerarda Padua, Grace Pineda, Winifred Boy Sanjongko, Wilma Heroy Hirao, Susana and Gloria Sotelo, Leticia Castro, Juanita Carlos, Oraya Yuna and 1/3 Soto, Danica McQueen, Jericho Canlas, Joan Pamela ng Season, Jennifer Soriano, Adelaida Manyala, Rene Santos, Father Edwin Delay, Eliodora Balingit, Divina Gracia Carbongco, Ricardo Nogoy Sr., Danilo Olazo, Babies Saina Lorin Hopia Matitu, Angelo Quizon, Basilica Binuya Quesada, Edel Umlas, Cyril Blue Galvez, Eler Bitug, Gloria Panlilio, Ernesto Dizon, at dingang kakaluguran at kamag-anak amasakit. Para kingalananggang kapaynawan, din kapatagtang niya unabye, Iluminada Tiksay Reyes kayang second death anniversary, Ezekiel Tuazon, Franklin Lizing, Godofredo Jesus and Anita David, Soilo Severina and Lourdes Conanan, Anet and Antonio Sigat, Arnel and Fido David, Francisco Noel Nunga III, Alfredo Rodriguez Sr., Lolita Santos Gomez, Faustino Santa Maria Jr., Luciana Olalia, Rodel Olea, Elena Parico, Vicente and Ellen Tamtangco, Alex Resurrection, Alejandro and Milagros Resurrection, Maria Teresa Morales, Magno and Francisca Hipolito, at din sa Blancaladua king Purgatorio. Talakad tamo po'y kanteng dalit ta pamukulat.
Ilagyoning igpa, poning anak, poning banal espiritu, Amen. ing Ginoo manatili kay kayo nga, At kay kaantin mo rin, maya pa sisilim po. maya pasisilin po ang Wala po kayong misa napon, meteya po itang pisan ko. At pintalan miya po Manila, kay misa kayo po. At yan pong aldoyti, tuturo na kataning Diyos, mga di, mga nanutamo akiting relasyon tamo kayong Ginoo, kayong balang metong, at ipamanantindi tamo kayong kayarianing Diyos. Karing panahon ng kaburianing Ginoo, kayong pilubluban, eta naman daraptan kimbieta mo, kapalyaring elita mo mabibiye kayong kayariana, ulingin kaya katang kaburian niyang masusunod. Karing panahon ng kasalata mo dinaniti, mangyatang pakalulu ken Diyos. Itangan po. magkumpisal ko king Diyos ang mga payang tuto at kay kayo pagkatag ulimigas sana ang bina king bisip amano at dapat at niluwang kakulangan uli na nita panikapuko ka Santa Mariang Kapilan ng Birhen karing saglang anghel ang pong santo at kay kayo papatag ini panalangin niyo po king Diyos sa hinutang Ing Diyos, amoy payang tutu, pakaluluwa na katamo, ing pangapatawa daring kasalanan tamo, idala ng tangan sana, kimbye, alanganga. Amen. Ginoo pakalulu, Ginong pakalulu, Kristo pakalulu, Kristo pakalulu, Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Manalangin tamo po. Hoy paming atsubanwa, iba't king panahon ng Abraham at Moses, hangga kaniting pamitipon, king kaya kaming Santa Iglesia, king panalangin, inubog me ing balayan mo, king wangis ng kaya kang anak, Jesus. Panwanan ng sana, iting balayan, king kalam ng kayang kayarian. Aso yun da kasanang alang kupas, tapakit mi ing lugod mi, king metong at metong, antimonong makanano mo kayang liguran. Itiyadon mi kapamdata ng Kristong Ginoo. Amen. Ing liturhiya ning amano. Pamasang iba't kisulat ng San Pablo Carentao, Galacia. Kalabas na pa mo rin 14 na banwa kanita, kumigbalik pa si Bayo Jerusalem. Kaya begi Bernabe, tiki kaya naman ni Tito. Minta ko ka rin uling, kaya paggawan ning ginukanako, ing kailangan kong munta. King neto nga makasariling kapulungan, daring pamuntok. Te palino ko karela nung makanano kung ipanaral ka ring pagano, ing mayap a balita. Depatan ko iti, uling pigaganakan ko, king ing kasulukuyang kong daraptan, o ing depatan ko na era kilalanan. Ala na lang digdag pang bayo, king sinabi ko. Nune kilala rapa, king ing Diyos, ya ing tinuldo ka na ako, king pangapanaral na ning Ebanghelyo. Karing pagano, ang timonong makanano ning tilduan manaral karing Lidyo i Pedro. Uling upaya ng Diyos, te palyarian na kung maging apostol para karing pagano, ang timonong makanano yang megawang apostol i Pedro, karing Hudyo. Inya i Santiago, i Pedro at Iwan, akikilanan dang pakapamuntok, kilala rin kiing Diyos, yaing midkalub ka na ko, kaniting makapasubaling misyon. Uli na niti, gelamanuan da kami, iking adon Bernabe. Antimong tanda ning kapareura, kin talapagobra. Pakasunduan mi, ngan ing magwabra ke busal daring pagano, at ilan naman busa daring Hudyo.
Ing bukod mong inawad daya, pining nila kakalingwan ding pakakalolo, at itiya naman ing pikapilitan kung daptan. Inyang dinatang iya i Pedro at Jokia, selang sangan ke king durungutan dareng tao. Uling tutong masana king magkamaliya. Bayo lamiras ka rin ding mapila na kataong tinubad na rin Santiago, ugali na ng Pedro, ing makisulo ka rin kapatid apagano. Dapot, pangaratang dareting tao, minyan lagyat na bisang makisulo ka rin pagano. Uling pitatakutan nala, detang makapanig king panga sirkonstasyonal, daring pagano. Ding aliwang kapatid a Hudyo, maya po sila kang Pedro. Pati na i Bernabe, makitukiya king karelang pamagkanwa na rin. Inyang ikit ko king ingdalan at tutuntunan da makalisya yaking katutuan at tuturuna ning ebanghelyo. Sinabi po kang Pedro king arapanda ilangan, ika metong kang Hudyo, dapot ing panugali mo, panugaling Hudyo. Dapot, nune panugaling pagano, inya nano ing matulid mo, para pilitan mo lang manugaling anting Hudyo ring pagano. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Munta ko king mabilo gayato at panaralye ing mayap abalita. Munta ko king mabilugayato at panaraling mayap abalita. Ikayo sa blang bansa, ing Ginoo puryenye ikayo sa blang tao kitiking yato. Munta ko king mabilugayato at panaraling mayap abalita. Uling margul ing malugod na kiyakatamungan at ing kayang katapatan manatili kapilanman. Munta ko king mabilugayato at panaraling mayap abalita. Talakad tampuban parangalan, mayap abalita. Sabi kong manay aking Ginoo, uling panaligang ko, itampenga ko na. Ing Ginoo manatili ake kayungan, At kaya ang timurin, pamamasa king may pabalita, agpangkang San Lucas. ligaya kaya ka, o Ginoo. Misa ni Jesus manalangin niya king metong nga lugar. Inyang mayari ne, king metong alagad sinabi na kaya, Ginoo ituro mo kaming manalangin, anti mo hindi patanang wan karing kayang alagad. Nga nang Jesus, nang manalangin kayo, anti kanini ing sabihan nyo, igpa, bisamban niya lagyo mo, datang na ing pamagari mo, dinan mo keng pamanganal doldo, at patawaran mo kami, karing kasalanan mi. Uling patawaran mila naman, detang mi kasala kaya kami. Emo kay yarap keng mabayat, apag kasubukan. Ing may pabalita ni kaya katang kaligtasan. Kapurian kaya ka, o Kristo. Thy kingdom come, datang na kayarian mo. O kaya kang pamagari. Bali po rin panalangin, o tang pakalawen tala. Pwede dang lawen,
palitan impalalawe tamo kembie. Our prayers can reorient our life perspectives. Namburi ko sabihan, itang palitan itang palalawe mo, dati makanyaning lawe mo, ngeni na makanyan, mes melwalas, melalam, ampong mas bala mo malapit kang kaburian ng Diyos. Ni kaya sa nakreni reorienting our views. Itang orientation, di mo yung orientation nyo kanyan, ikayo makahirap ko kana ako. Ako yung orientation ko, makahirap ko kaya kayo. Yung orientation itang nung nunuya itang panalawe yung makahirap. Pwede o repositioning our perspectives. Itang pwedeng den kwarta mo makalawe lagi ni side view. Dito naman na commentator kung makalawe lagi. You can change your perspectives. Pwede mo yung palitan. Di mo potang lalon ming metong problema. Kanita, ati kung kukwento kaya ang anak kong direktor, estudyante ko pa po, balang kayong pamag-aral. Ang naparagul problema kayong pamag-aral. Potang estudyante ka, pakaisipan mo yung grades mo po, yung pamag-aral mo na po. During my theology years. Sabi na po nitang professor ko, potang katingang problema, bala mo kakaulan mo yung poste. At potang lawen mo yung poste, ane karagul, ane katas. Wali po po, tangang balyo po rin ang poste, detang mga ragul ang poste. Lawen mula, no, katas, sana. Di mo rin ang ambuklaw, detang mga major poste, electric post. Potang lalon mula, kalapit, ane kadagul, ane katas sa katas. At potang lawen mula rin ang luwang poste, kasi marayo la rin ang luwang poste. Bala mo ano kalati rin ang luwang poste. Pero potang lawen may kaya kang posting kakaulan, peka maragulyo. O ito nga usandang perspective, your orientation, your worldview, your paradigm, panlalawe. Pero nga nitang professor ko, potang tabiluan mo itang poste, murong kang bagya, lawen mo mas malaot, tutuita, yang peka maragula posti, karanggang postita. Kunyari mo, puro yung posting ating kuryente. Kakaulan mo yung posti. Uling nakakalapit, makapakatsa pa yung arong mo. Lalon may. Kadagula yung posti ngayon eh. Dapat silipan mo rin ang luwang posti kayong malawot. Bala mo, malati na lamo. Yang peka maragula posti ni. Tutoy ta? Peka maragulit ang posting kakaulan mo? O masyado kang malapit na masasawang ka kayang dagul na? Eh na ako man po electrical engineer. May nasa den posting rin para wala dagul din. Nung atin lang pamiliwa, di itak. Makanya na naman din problema na rin tao. Potang masyado may pakadikit yung problema mo kayong lupa mo. Yan ang kakagit mo, kagising mo, yan ang isipan mo, yan ang panamdaman mo. Bala mo, ane kadagul. Bala mo po, talawin mo, problema rin ang luwang tao. Peka maragul yung problema ko. Pero po, tang idayo mong bagya, yung panlalawe mo. Your perspective will see you, help you see. Hindi ang luwang tao tinano ang problema. Kwa sabing mas maragul, pero bala mo, miluluwalas ka panlalawe. When you change your perspectives. It revolutionizes your worldview and our paradigm. Paradigm, por sabihin, panlalawe, kimbye, manaliwa. Kunyari mo, binigyan ko limbawa, problema po rin, ang poste na karang may asawa, ating panlalawe, potang maging asawa dan ako, ating possessive. Nga da, marriage, keng panlalawe da keng pamakisawa. You are mine. Kakuko. Ha? O iting meto ka perspective, it's possessive. Asawa da ka. Ako yung asawa mo, ako mo, pagsilbihan mo. Kana ako mo yung attention mo. Mapagselos ka pa, kanapata mo yun. Pero, o iting meto ka panlalawe,
It's a perspective, it's a paradigm, it's a view, it's a worldview. Niyan mo nakalami papateng mi asawa eh. Niyan yung kaya, ating mi asawang bala mo, lami pang isnawa. Mapupuput na kasi kaku ka. You are mine. Pero, pwede tayong palitan yung panlalawi nga ito. Kaya pakasal kayo, kaluguran niya naman. Pero yung panlalawi mo, baliktad tayo na eh. Kesa sabihan mong kaku ka. Sabihan mong kekaku. Can you say that? Kekaku. Wala mo, Japanese yan eh. Kesa sabihan mong you are mine. Sabihan mo, I am yours. Wala mo, man sabihan, bandyan mo ko. Mukhang kailangan bandyan. Bakit? Babiya ko yung sarili ko kaya ka. Man kailangan posasan o kulong. Bibiya ko naman yung sarili ko kaya ka. It's a total paradigm of relationship. Makanya niya yung ebanghelyo tamo ngeni. Di na nakatang bayong panlalawe, king kayarian ng Diyos. Thy kingdom come. Lawin niya po, lawin niya ini. Datang sana ing pamagari mo. Datang niya sana ing kayarian mo. Kaya tisuli pantibanwa tamo. Thy kingdom come. Jesus' prayer, the Our Father, which we usually title it, Igpami, offers us a major switch to our approach to appreciating our relationship with God and even with one another. It changes our perspective of the kingdom of God. Bakit? Lawen niya po. Karekeng politika. Po tanging kaburian da rin tao, yung matutupad, ngaus da nita, demokrasya. Ne? Magboto tamo, pililan tamo, ninimburitang mayor, nimburitang kapitan, buritang presidente, kaburian da rin tao. Ngaus da nita, demokrasi. Kaburian da rin tao. Pero atin mo naman, kaya ngaliwang bansa, metong yan tao yung matutupad. No pakiramdaman din ngaliwang tao. The will of one man, the strong man. Aus da nita, dictatorship. Ne? Dictatorship. Potang din tao, wala lang karapatan. Potang magsalita lang, di mo. Mamatelo, kasugol dala, haras dala, red tag dala. Wala mo, walang demokrasya po ang mga nito. Ilang mararamdam din ta. Pero di pa pong katlo eh. Oh, there are more, pero meron pa. Potanging kaburian ng Diyos. God's will. Potanging kaburian ng Diyos yung matutupad. Ingaws da nita, the kingdom of God. Yung kayarian ng Diyos. Utang ko kaya kayo ngeni. No ka rin niya yung kayarian ng Diyos. Where is the kingdom of God? Simply mo. Where His will is done. Nung nuka rin kaburiana, yang matutupad. Therefore, the kingdom of God is not a geographical territory or a specific kingdom. Lawen niyo po, wari, nino po may gobra kaya kayo kay Saudi Arabia. Aus da kanita, the kingdom of Saudi Arabia. O nangita, lugar mo. Balang bansaya. Potang linwal ka rin, ala nakakitang kingdom of Saudi Arabia. At niya naman yata ang kingdom ni Prince Charles, nga ni King Charles. O kaya, aniting may ang Queen Elizabeth, at niyang kingdom. Pero potalinwal na ka rin, tiyuna ka Amerika, tiyuna Pilipinas, alam makaluwal na kakitang kingdom da. O kaya United Emirates, United Arab Emirates, at nila naman, bala mo, hari ka rin eh. Ilang prinsipi. Potang linwal na ka rin, ala na kakitang kayarian da. Bala mo, teritoryo yam, lugar yamo. Pero, in kayarian ng Diyos, papalitan eh. In panlalawe ta ka rin kayarian. Eya mo teritoryo, eya mo lugar. Eya gabun. Eya babakuran. When we pray, thy will be done, we are bringing the kingdom of God in our midst. Lord muna eh. Bala mo yung panalangin ng Jesus. Wari po potang, kunyari mo,
Bisa akong munta keng kayarian mo, ha? O tara, munta ka ta keng kayarian ko, ha? Idala na ka Saudi. O ika mo, ikay ngari na ning United Arab Emirates. Bisa akong munta keng kayarian mo, ha? O tara, dalada ka keng Dubai, ha? Banda ka rin. O iteng kayarian ko. Maka lugar la, pupuntalan mo la. Pero yung panalangin tamo, pelitani yung panlalawi. Lawin niya po, Thy kingdom come. Ang kaharian mo ay mapasa amin. Ba? Ing kayarian, yan daratang kaya katamo. Aluway tamo, ing daratang kaya kayarian. Etapa, kailangan mateka para miras ka kaya kayarian ng Diyos. Kapilang ka miras kaya kayarian ng Diyos? Apotang meten ako. When will you arrive into the kingdom of God? When I die. I hope, I pray that I will be welcome into the kingdom of God. Pero aliman po, sabianan ng kiyakatamong ebanghelyo, at potang manalangin ta aldoldo, ang kiyakatang rosaryo, igpami, at syuka banwa, samba niya lagyo mo, dahatang kay kami, ing kayarian mo. Baligtad itan wari dapat, ako, pupunta ako kay kayarian mo. Kasi lugar yete. Sakay akong aeroplano, dapat at ikong visa, dumala kong airport, munta ko kay kayarian mo. O timpanalangin tangin ni beligtarane. Datang kay kami, ing kayarian mo. Bala mo taman dapat makusapang bato. Taman dapat lakwan tayong parokya tamo, aliman. O kaya makokeng bale mo, aliman. Ing kayarian ng Diyos, pwede ang miras kayong bale mo, kayong baryo tamo, kayong parokya tamo, kayong pisambanta mo. Potanging kaburyana, yang matutupad kimbiyata mo. Naning kaburyanang ita? Kaburyanang atintan tinape, didentala rin aliwa, ibiye mo kaya kami, kakadan mi king aldoldo, potang mi pamatawad ta kayong pamikasala, patawaran mo rin kasalan, anting pamamatawad mi karing aliwa, at chuyeng kay riyaning Diyos kayong busal tamo. Iti, kaya katamong matulang balita ang yaningaldong iti. Hanapin, the kingdom of God is at hand. Linya po itang salita, it's at hand. Ita pong kaluguran kong pari, taga Nueva Ecija, Father Edwin Belay. Sabi na, ang gusto sabihin ng at hand, ang kaharian mo Diyos ay abot kamay. At yun po, kaya katamong abot kamay, at hand. Abutan tanya mo, tune. Bakit po? Potang mamatawad ka, agyo mo mamatawad, agyo mo. Agyo mo yung piraswan yung tinape mo, yan maranop ka, agyo ta mo. Agyang masakit ka loob, agyo mong mamatawad, yan may nasakit ka, ayag yun tamo sana. Abot kamay, at hand, in kayarianing Diyos, at tune, kembusal tamo. To reach out, it's within our reach. It is already here, but not yet. Being perfected and being completed. At yun ang kayarihan ng Diyos. Pero paganap, pakumpleto. It is being perfected. It is being completed. Bala mo itang ating kang pagawang bale, makatok nang naka pero payare. At yun imbalemi, pero payari. Pero yun akin mo makaporma makayarihan yung kayarihan ng Diyos. Potang managit kang taong masaya, mipami misaupsaw, mangati, mipamatawad. At yun kembusal tamo. Prayers can truly reorient our perspectives. They can also reposition our views, revolutionize our worldview, and even give us a new paradigm, the kingdom of God. Tayo po pupuntalan in kayarian ng Diyos. In kayarian ng Diyos, yasanang miras kay katamo. King pamibiya-biya tamo, king kayang amano, king kayang presensya, kaya katang pamalalangin. Panalangin ko, kaya di sapang bato, karembale-baleyo, parmilyayo, kaya katang parokya, datang yasan at tunay, in kayarian ng Diyos.
kareng desisyon tamo, kareng pamibiyabiya tamo, at king kaya tamo, masanting a pamiyabiyabi at pamisaw-saw. Saint Francis of Assisi, ti ko pong dita ka hangover. Kasi po may kapag may saketi, napon, piyesta ng San Francisco ng Assisi. Yung panalangin na, beligtan niya naman. It also reoriented our perspective about hatred, about injury, about doubt, about despair, about darkness, and even sadness. Lenyo rin kayang panalangin. Lord, make me an instrument of your peace. Where there is hatred, let me show love. E ibabaligtad kanita. Dewari po tang kasaman ming tao, dapat kasama na kaning tao. Dapat kasama niya naman. Pero beligtad na eh. Nung kasama na ko, luguran kayo nga na. When there is injury, pardon. Patang pena sakit na ako, kapatawaran. Dati, an eye for an eye, a tooth for a tooth. Pena sakit na ako, panasakitan ka. Pero ngayon yan patang pena sakit na ako, kapatawaran. When there is doubt, faith. Wari po, takating pa magduda, minakalog, lungkot ka, masira ka, palalaway kimbiya, kasi magduda ka. Ali, sabihan po, takating pa magduda, then mo kong kasalpantayanan. Where there is despair, hope, potang masisira na ako, lug. Then mo kong kapanayan. Then mo kong pag-asa. When there is darkness, light. And there is sadness, joy. Oreni, reta nga manuang kung deng panalangin tamo, babaligtaran dala. Deng panalawin ng yato. It changes the perspectives of the world. O Master, grant that I may never seek to be consoled as to console. Wari ni kay paturanda mo, o tayo na ako man sopan. Tayo na ako man ng tabayanan. Di ko problema, o tayo ko sikaso. Pero li, sabihan na, potang ako ting problema sana. Aso pang koreta ka ting problema. Aranasan yun na ita. Itang ating ang problema, ikaw mismo, tikang bibitbitan. Pero susupan mo parang aliwa. Bala mo itang kaya kang bibitbitan, lalo yung maging mayan. Bala mo, mababawas siya namang bagya. To be understood as to understand. Potang asahan tamo, intindihan da ka tamo, intindihan da ka tamo, pakiramdaman tamo. Ali, ako pa mo yung mintindi. Ako pa yung makiramdam. To be loved as to love, as it is in giving that we receive. Naberigtad na nina naman. Potang mamiya ko, kanta ko talaga tatanggap. Siguro pwede kang mamiya tinape. Mamiya kang kailangan na rin aliwa. Pero ako yung tatanggap. Siguro yung manuwa na ganyan, tatanggap kong grasya. Tatanggap kong marakal na bendisyon. Tatanggap kong tulak kay bilubluban. It is in pardoning that we are pardoned, and it is in dying that we are born to eternal life. Nung lalo niya po yung panalangin ng San Francisco Assisi, kalupan ng panalangin tiro ng Jesus kaya taong king Ebanghelyo tamo, beligtad na yung panalawe ng yato, yung panalawe ng kayarian ng Diyos. Thy kingdom come. Na pupunta king kayarian ng Diyos. Yung kayarian ng Diyos, yung daratang, yung busal tamo. Ilag yun yung ipampo ng anak, panimbalan ng Espiritu. Amen. Kalakad mo po. Manalangin tamong taimtim kingig pa tanga tsubanwa, baning kayang anak Yesu Kristo, pengako na nanuman ng adwanyo kingig pa, king lagyo ko, ipagkalub na kaya kayo. Ngatangan pong panalangin, Ginoo, itrumo keng manatili king panalangin. Itangan po. Ginoo, iturong king manatili king panalangin. Para king Santa Iglesia Katolika, maging metnyasan ng iglesyang taimtim manalangin. Ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, itrumo keng manatili king panalangin. Para ka rin sa blang bansa, datang niya sa kayarian ng Diyos, busal dangan, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, itrumo keng manatili king panalangin. Para ka rin daralan kasakitan, at agpuan da sa aking pamanalangin, inkasnaon ng karelang panandaman, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, itrumo keng manatili king panalangin.
Para kaya katangan, may biyasa tasa ng parati at matampang manalangin ang timoy turo ng Jesus. Ipanalangin taking Ginoo, Ginoo, turo mo kayong manatili king panalangin. ngini po at tamang sarili tang kapagnasan. Oy paming at yubanwa, hingkaya kang ganaka, ipagkalog mo rin kaya kaming kayaduanan. Datang isaing kayarian mo karing puso mi at karing sablang tao. Iti aduan mi kapamlatan ng Kristong Ginumi. Amen. Ing liturhiya ng Eucharistia. Talakat kamo po. Manalain kayo kapatad, bandating kaya katamong daon, matanggap larapan ng Diyos, sigpang mayupayang duto. Tanggapan niya sana ng Ginoy, kindaw karinggamat mo. Kingi kapuri at kaligayan ng kayang lagyo. Kaya katamit ka sa plala at yung mabilog ng Santa Iglesia. Oy paming miglalang tanggapan mula, reting kaya kaming ngayon, at mananasan ng iting sakripisyo ng kapayapan. Padalisaya na kaya puso at kaisipan, at gawa na kayang parating maong sumuyo keka kapamlatan ng Kristong Ginumi. Amen. Ing Ginoo manatili kaya kayo nga. At kaya kaanting mo rin, Iyat nayo rin puso yun. makayat na no king Ginoo. Pasalamatan tayo ing Diyos sa ginuta. Iti karapat dapat at matulit. Tunay pin karapat dapat at matulid ing pasalamatan da kang parati at numan ka rin o pa Diyos ng langangat lubos maypaya kapamlatan ng Kristong Ginumi. Kaya binayo mo yung sablang bage at dininan mo kayong andake king kaganapan. Pistaman Diyos siya, linubas na yung kailang sarili king kaligayan at kapamilataning daya ng mibubuking krus. Hinatad na kami king kapayapan king yato. Pulinita, mi parangalan niya baboding sablang lelangan at may ginyang pagmulan ning biye alanganga karinganggang susuyo kaya. Inya kambeda ring sablang koro ring angel karin banwa, daralit ming kaya kang ligaya lain makyabe king alang tuk ng dampamami kapurian keka at ngamingan kakanta. Kapin banal o igpa, igang panibatan sa blang kabanalan, ulinita pagpalalampumi. Pabanalan mo sa naratingayin king Espiritu mo, ban para kay kami malialang katawan at daya ng ginuming Kristo. Baya mi daon kusang lubking pamaylasan at kamatayan, kingwaning tinapet pepasalamat sa keka, piraso na at binyan na karingin si Pulos nga na, tanggapan niya iti ikongan at kananye, iti ang kanaong katawan na mi daon para kay kayungan.
Makanyan mo naman kay bat ng apunan, kingwaning kalis. Pasibayang pepa salamat kaya ka. Binyaning kalis ka rin kayan disipulos nga na tanggapan niya iti ikongan minumko kaniti. Iting kalis nga na akong daya. Ing daya, ning bahay talanganggang tipa na mibubu para kay kayo at para ka rin sa blang tao. Ban kanita mi patawaran la rin kasalanan. Daptan niyo ite bilang kapigaganakan ka na ako. Pasyag tayang misteryo ni kasalpantayanan. I Kristo medea, I Kristo medea, I Kristo medea, at datang niya pa. Inyang ini gaganakan mi o igpa, ang kamatayan pamanyubli ng mebya ng anak mo. Daraon mi kaya kayong tinapin ng biyat kalis ng kaligtasan. Lain mi pasalamatan kaya ka, pepalyarin mo kaming matampang talakad harapan mo, ban sumuyo kaya ka. Papakumabaming pagamuha mo, kingi kami ang sanang misulusulo king ataon at daya ng Kristo, tipuna na kaming anting metong ning banal espiritu. Ganakan me o igpa, ang Santa Iglesia mong mahalaganap king meto yato, ban mi ganap kayong lugod kambe ng Francisco, kay kaming Santo Papa, Torrentino, kay kaming Arsobispo, ding sablang pari, at ding sablang malugod na susuyo, sasaw king kay kaming kasalpantayanan, lalong-lalo na king parokya mi kaya king Banal na Cruz. Kanakan mula naman ding kapatid ming pepaynawa na at manenayang subling me, ading sablang meyangong abye. Tanggapan mo sana king maligaya mong harapan. Isipan tala po ngayon rin kaluguran tamong meyangong abye, ding kakatang pamilyang minuna na kakatamo, at ding kaluguran tamong pangaditala, king karelang biye alanganga. Kaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit kimbiye alanganga. Pan kaya benang Maria, Birhen Induning Diyos, San Jose kayang esposo, ding sablang apostol at santong tinupad king malmong kaburian, king kiyakabanin panahon, purian dakat paligayan, kapamilatan ng Sokristong kaya kanganak. King kapamilatan ng Kristo kamben at kaya, ikpang mayupayang tutukagom ning banal na espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman king alanganga. Amen. Mausta king Josig pa, king panalangin na tiro ng Jesus kaya katanga. Kabus mo kami o ginuki sa blang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi, banting kasaupan ni kaya kang pakalulu para di kayo mikabos king kasalanan, miligtas king sablang kaligadigan, kabang manenaya kami kang bening maligayang kapanaligan,
king panyatang ng Kristo ang kaya kaming talapangabos. Uling kaya kang kayo yan, ating kayo pa yan, at gaya, manggamot, O Ginoong Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan babiya ko kaya kayo. Emo sa babaligdan ni kaya kaming kasalanan, nunelawan mo'y kasalpantayanan ni kaya kasanta iglesia, at pamayapan may pang bilugan ng pangking kaburian mo, ikang mabibiyan magari, manggaman, king alanganga. Amen. Ing kapayapan ng Ginoo, manatili sana kaya kayungan. At kaya kang timurin. Kapatad, ing kapayapan may itong yan tanda, ing kayarian ng Diyos sa tsuya kayong busal tamo. Kapayapan po kayo ko. Kapayapan po kayo ko. Kordero ni Diyos, ang milalakoking kasalanan ng yato, pakaluluan mo kami. Kordero ni Diyos, ang milalakoking kasalanan ng yato, pakaluluan mo kami. Kordero ni Diyos, ang milalakoking kasalanan ng yato, ibigyan mo kaya kaming kapayapan. Ngayon kordero ng Diyos, nyo Jesus sa minalakok ing kasalanan na niya, nuwan na rin mayaos, ing apunan na ning kordero. Ginoo, eto matampang tanggap kaya ka, dapat yatos ning amano mo, kung ngayap na ako. Dapat niya spiritual apamakinabang. O Jesus ko, sa salpantayanan ko, ingatyo ka king kabanal-banalan ang sakramento. Kaluguran da ka, may kiting sablang bagi, at pag nasangkong tanggapan da ka. Dapat paulina niya ng penandit, era katanggap ng sakramento. Umiyaka mo man na spiritual kaning puso ko. Kakaulan da ka, bala mo ari at tiyok ka rin. At pakisan metong keng lubusan, in sarili ko keka. Emo sana pa yung tulot kapilan man, imikawanit keka. Amen. Talakad ka mo po. Manalangin tamo po. Hoy paming malugod, pagkalugme kaya kami ing katawan at daya ning anak mo, pan mi bayo kami king biye karing puso mi, ating kaya kang pakalulu, ikabus na kami sana, at idala king biye alanganga, kapag masusyan mi kaniting Eukaristiya, itiadon mi kapamalatan ng Kristong Ginoo. Amen. Ing Ginoo manatili kaya kayo nga. At kaya kaanting mo rin. Bendisyonan ako ng Diyos. Bendisyonan rin kaya kayong pamilya. Ilagyo ng igpaampo ng anak.
Panimbanan ng Espiritu. Amen. Ing kayarianin Diyos, siya sanang datang king biyeta mo. Ing misa Salamat. mi daune. Salamat, King Diyos. Ay pabeng